guys, welcome back to Life with Keza. Nizere ko mwese mumeze neza. Hari haciye igihe kirekire tabaganiriza, ndabizi ko benshi bibajije aho nagiye, ko nacecetse nimba nzagaruka, ariko nagarutse kuko narimba kumbuye kandi n'impamvu narimbaze igihe ntagora ibiganiro byinshi nuko nagize izindi nshingano mu rugo, banza kuzikemura, nshaka kuzikemura, ndazikemura, ndane n'ibintu byabaye nyine biri personal muri famille. So numva yuko byari ngombwa gufata break kugira ngo mbanze subire ku murongo, kugira ngo nzazibazanira amakuru meza kandi naje meze neza. So nishimiye kongera kugaruka hano, narimba kumbuye cyane kandi ndashimira abantu bose bakomeza gusupportinga channel yanje no gukomeza kunsupportinga jewe, bambaza uko bimeze, ko natinze gushiraho ku uploading indi video. So thank you so much. Abantu benshi n'ukuri baramvugishije kandi bambaza nimba nyine everything is fine. Gusa kuko nabivuze mbere, nashaka gufata time yo gukora ibindi narindimwo at the time, ariko noneho ndagarutse kandi nizanzigenda ngatinda nuko mba mfite ibindi ndi gukora, mfite famille, mfite abana bato. So ntabwo nzahora mba kuri YouTube channel buri gihe cyose. Hari igihe nzazifataga break nkagenda kongera nkagaruka. So nashaka kubashimira kandi kuko mukomeza gusupportinga channel yanje, nukuri nabonye yuko abantu bayikunda kandi nukubashimira pe nukuri mwarakoze kunsupportinga muri byose. So tabatindiye, uyu munsi naje ngo tuganireho gato, ntago mbatindira. Sije nashaka uko tuganiraho uyu munsi, nisije yo kuvuga ngo full stamp shutdown, kuko benshi mubizi yuko benefit ya full stamp bayisharinga down. Ubu ngubu abantu benshi ntago bari kuyibona, cyangwa bari kuyibona ariko ntibabone amafaranga yose babonaga mu benefit yabo. So niyo mpamvu numvaga nashaka kuganiriza abantu. Hari bamwe badashobora kumenya impamvu bagabanyije amafaranga yabo cyangwa benefit zabo bazikase. Numvaga ko byari ngombwa ko nza kabaganiriza, kabaheza information je umaze kugira ngo nimba hari umuntu uzafasha byaba byiza. So dutangire ku mpamvu iki gikorwa cyabaye cyo gushatinga down full stamp cyangwa benefit ya full stamp. No kuvuga ngo habaye disagreement hagati y'amaparties yo muri government tibumvikana. So kubera na government maze iminsi yarashatinga down, ubu ngubu nta bantu bo muri government bari gukora. So birakururana nyine bigeraho bakata full stamps y'abantu bazibona. So ubu ngubu ni kaho government iri gutanga partial payment. Partial payment no kuvuga ngo ni gice cha payment batangaga bagiye barabikata. So ubu ngubu bari gutanga igice cy'amafaranga batangaga. Bivuga yuko biza ku affecting abantu benshi, kuko nimba warabonaga 700 cyangwa 500 bakatamwe ibice, ugasanga wabonye hafi y'ayo mafaranga. So nimba uri kubona amafaranga yaragabanutse muri benefit yawe, niyo mpamvu. So hari n'igihe usanga government kuko nyine amafaranga bagabanyije cyane ayo bageneye benefit ari kugenda arangira. So bikaba ngombwa yuko buri state providing aya ma benefits. So iraya providing se gute? Buri state bifite emergency funds, amafaranga babitse ku ruhande ya emergency. So ubu ngubu ni nka hariyo ama state menshi ari kugenda akoresha, ariko nayo ari kugenda arangira. So bishobora kuba mu minsi iri imbere niba government nitumvikana, bishobora kuba yuko benefit zose zizashira bagakuraho na ya partial navuze, ikagenda igashira, tubone n'ico gice, ugasanga nyine benefit yose bayicancelinga yabaye yarangiye.
so ubungubu ni nkaho buri state iri kwigwariza cyangwa iri kwigwanaho kugira ngo ifashe abaturage bayo, ariko bidakemutse na government, federal government, urumva byaza guteza ikibazo kinini imbere. So ku bantu bafata food stamps, mukomeze mubirebe, mukomeze paying attention kugira ngo nihagira igihinduka uzaba uri tayari, mugende mushakisha amakuru, mumenye aho bigeze kugira ngo mube informed, kandi nihagira ikiba nibiba ngombwa ko bakata benefit zose mumenye uko muhagaze. So pretty much nibyo nashakaga ko tuganiraho. N'ikindi nashaka gukoraho ni ukuvuga ngo ubungubu ibintu biragoye, hari abantu benshi relyinga kuri food stamps kugira ngo nyine bagaburira amafamiye yabo, bagaburira abana, none nikaho bari kwikata, so ugasanga amafamiye yabuze icyo ihahira abana, kandi hari abantu benshi tuzi badakora kuko nyine ukuntu ubuzima bumeze, kuko bafite izindi nshingano z'abana kandi ntibibemerere uko bakora bafite abana bato, so bikaba ngombwa yuko barelyinga kuri government assistance. So mu mwanya government assistance yabuze, abantu se biragenda gute, baragaburira amafamiye yabo gute, abana barabona ibiryo gute? Ni ibintu biri very concerning, ariko ntimugire ikibazo kuko nabazaniye some options ashobora kubafasha, options ahantu mushobora kubona ubufasha bwihutirwa ku bantu bafite icyo kibazo. Nabazaniye liste y'ahantu hashobora kubafasha. Waje kuri food banks itanga ibiryo, ishobora kuguhereza box cyangwa depending n'abantu, umubare w'abantu I think ufite mu rugo, bakakugenera ibiryo ushobora gutwara mu rugo. Ahandi soup kitchens nabo barafasha gutanga ibiryo, cyangwa ukagenda bakaguha meals, nimba ari breakfast cyangwa lunch, dinner, igihe baba serving n'amasaha atandukanye. So uragenda igihe nyine wumva ukeneye kurya, bakagufasha bakaguha ibiryo. Ahandi ni emergency food pantries, aho naho baragufasha n'ibiryo, baguha boxes of food ushobora gutwara mu rugo. So indi resources ishobora kugufasha, ikaguha information nyinshi muri state utuyemo, depending n'ahantu utuye, baba bafite amanimero atandukanye. So iyo ngiyo bayita community resources hotline. So iyo nta hantu uja, wewe urahamagara gusa nimero yo muri state yanyu. For example, ahantu njyewe ntuye, nimero yacu ni 211. Ukeneye resources, actually bashobora kugufasha n'ama resources benshi. Hari bamwe bafasha kwishyura ama bills badashoboye kwishyura. For example, nimba udashoboye kwishyura bill yakura, baragufasha. Cyangwa nimba ukeneye nyine ibyo biryo byo kugaburira abana cyangwa ibiryo in general, urababwira yuko ufite icyo kibazo, then bakakudirecting aho ushobora kugenda, the costing ifaranga cyangwa how much. Ahandi amakanisa menshi, kubera abantu bose bazi ikibazo ukuntu bimeze ubungubu bitoroshe, amakanisa menshi arafasha. So baba bafite igihe baserving ibiryo cyangwa badonating ibiryo, ubwo naho wahasha. N'ahandi mu amasoko menshi ubungubu, kuko iki kibazo ni nkaho ari emergency, abantu benshi bari gukora ibyo bashoboye kugira ngo bafashe abantu batishoboye. So amasoko menshi ari gukorana hamwe n'abantu, bari gupartnering up n'abantu bashoboye cyangwa abantu bashaka ku volunteering, ku donating resources. Hanyuma wewe ukagenda ukavugana, nimba ari isoko uhahiramwo, ukagenda ukavugana nabo ukababwira ikibazo, then baragufasha bakubwira ukuntu bigenza kugira ngo ubone ibintu ukeneye. So ayo ni ama resources nashaka gusharinga namwe. Nubwo ikibazo cyabaye, hari abantu benshi badependinga kuri government assistance, ariko ntimwihebe yuko ayo ma resources yandi ahari kandi ashobora kubafasha kugeza igihe ikibazo kizakemuka. So niba mufite ikibazo, mwanyandikira muri comment section or
yeah, mwanyandikira muri comment section naje nshobora kubasubiza uko nshoboye, nimba mfite igisubizo cyangwa nkabashakira igisubizo kaza kubasubiza. Other than that, I hope yuko iyi video iri helpful kandi iza kubafasha. Muranyihanganira, sinzi ukuntu byageze na telefone, ariko nimubona ahantu hatagenda neza ni telefone, ariko muraza kunyihanganira ubundi tuzabikemura next time. Other than that, I hope you have a great night, great day ahantu hose uherereye. Mukomeze mu liking. Nagarutse rero ntangiye kubasaba subscribe subscribe, like, share my videos kugira ngo abantu bose, kuko ano my information are very important kandi hari abantu benshi badashobora kumenya what's going on. So mukomeze mu sharing a video kugira ngo abatumvise ikibazo ukuntu ibintu bimeze, iyi video yanje ishobora kubafasha somehow kandi itabafashije noneho ikabakangurira kuja gushakisha information. So rero guys, nizere ko iyi video yabafashije kandi nizere yuko muza kusupportinga. So rero I hope mugire ibihe byiza. Narimba kumbuye kuko nabivuze mbere ya video so narimba kumbuye, ubwo tuzokomeza tuvugane. See you later, bye.